Jago ke kali ini tuh jangan. mati tuh Fanny, come on Fanny. Apa sih kawan? Ini belum jadi item aja bos. Lihat bos, setunnya berapa kali bos? Laki-laki juga goblok. Harus ada putra ya. Nope. Nope. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Suret ya, suret. Help me! Help me! Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in. Bantu di potensi. Santai santai. Udah deh, tadi nggak gigit ini. Ada pegerangan sih kawan. Udah gede juga masih berantem bahaya. Ah, biar bangun dulu.
Majuin aja, majuin. Nunggu momen tuh, Ambil slot. Bet, gagal skillnya ya. Ih, sekarat semua cuy. Udah mundur. Gak usah bakal menslot. Mundur. Masa dapet sih towernya? Sabar, Aurora di zone itu. Terus deh, nge-freeze deh. Nge-freeze. Cetas. Loncat ya. Lance apaan ASP? Bantu report Lance please biar player begini jerah. Okay. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe. Aduh sekarang gue kampret. Loh, kok hilang? Hilang aja. Wih, sekarat semua cok. Lah, langsung tadi diem anjir. Ngelag dia. Cuma ngasih dia. Coba salah dia. Terobos aja lah anjing mah. Begini doang lo. Wah, ribet cok. Itu ngelag banget cok. Help me. 'Cause with you I'm safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Gue ngelag banget cok, lupa deh. Lord aja. Run. Panik. Yang penting kan freestyle dulu bos. Gue ini nggak ada tuh. Bisa nih. Nah, dia blunder. Nge-freeze dia. Ya Allah, perangkoknya. Bener kan, di lo kan lo sama gue ini tuh jago. With your smile. Iya, Now the sunshine karena gue ini jago. brings the light. Fill me out with a flame. I will let you